ngi hat majai ke Mawphor Eletrik nailar, kinong yalam ke Fkjgp Mawlangsu area unit, kilalit banyak kendu yu executive engineer jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited, banyak keran halor ke jing senjor jong ki post elektrik, hak kesenong Mawlangsu. Hak ketiga jing let ya kendu jong ki, nak liang UII ula shimkia, bat ula kular pan Dawa Maramot nok kloi kat bala, kenang baka boarding kan thot nak bentar ke jing mentoy jong ki pait ba. One tepat dan di kurs one kedua engineer di kurs electric light here angte Mawlangsu bagila terti artili di kurs bagila sedang menok asandau up cuma wat di grill di berak merang hijau bat besar nero asimkia. Nak berkadinya arti di pos ini teh untuk Mawlangsu internet, tak kesenang Mawlangsu. But kendala arang kapten sih, tidak kelar ban bu, kue itu pos arti.